ناوی خدای مزنو دلوفان میوانین هجا برزکاک حمید علی جگری برپرسه نوسینگه ها پارتی دموکراتی کردستان لدهوک برزکاک ماجد سید صالح جگری پارزگار دهوکه کاک فهیم عبدالله همو میوانین هجا گله بخیرات راستی من چند جارا کاک عبدالواحد احمد سیاری دیتیه وکی هر کسی کو هاد بیت باجره دهوکه لی من چیروکاوی نزانیه و مخابن وکی ما پرسیه جی گلک لخلق دهوکه جی چیروکاوی نزانن در ریکا کاک رزگار کستایی ما چیروکاوی زانی و بشه بلگه فیلم روداوی چیروکاوی کرا بلگه فیلمک بری هر تشتی ازور سپاسیا کاک رزگار کستایید کم براستی کاک رزگار و سنتر کوماتا بوین درگهک بو ودیتن و ناساندنا چیروکت شورجبانت پارزگه ها دهوکه و گلک سپاس بو کاک رزگاری کو وەکو ریسێرچەرێکیە بۆ ما بۆ ڤەدیتنا قەهرەمانیە ئەو قەهرەمانێن کو درۆژێن سەختدا بەرگری لڤی وڵاتی کری ji بۆی ku ev roya avedan û azad bۆ Kurdistanê bicih bêt. Her wesa zor spasiya beşê dîkomentariyê Rûdawê dikem ku hergav dilekî zor germ ji Silêmaniyê dihên ji bo tomarkirina çîrokên parêzgeha Duhokê û devera Behdînan. Kadrên serdemê rêxistinên nihênî û serdemên pêşmergatiyê yên berî rapirînê li devera Behdînan gelek taybet in. Bi rastî ew kadr û pêşmergehên rastaqîne ne. Kes neçarî ji wan nebûye pêşmerge, belkû bi viyan ji bo azadiya Kurdistanê bûyne pêşmerge. Hemû kadr û rêxistinên nihênî ji neçariyê nebûbûn kadrên nihênî, belkî ji bo azadiya Kurdistanê bûyne kadr. Vê viyanê pêşmerge û kadrên sunûrê Duhok neynewa ji dijminî kirbûne agir û çi xweşî bû dagirkeran li devera Behdînan nehêla bû. Dastanên pêşmergeyî li devera Behdînan hind mezin in wek efsaneyên şerê partîzaniyê ne. Lê em ê dibînin rêka belgefîlmên Rûdawê ku xebata rêxistinên nihênî jî li vê deverê geleka mezin bûye, lê kes pê nezaniye. Xudan gelek pehlewanên ji bîr kirîne ew rêxistinên nihênî. Ev çîrokên qehremaniyê ku me kirîne belgefîlm gelek kêmtir in ji van çîrokên em dizanîn. Lê me biryar daye ku belgefîlmên zêdetir li ser xebat û xebatgerên vê deverê çêbike. Ew erkekî niştîmanî ye. Ewa Rûdaw diket wefadariyeke bo van qehremanan. Çîroka Kak Abdulwahidî geleka taybet e. Çîroka xoşmeriyê û çîroka xoragiriya zarokên Kurdistanê ye. Yên ku jiyê wan hîn dibin 18 saliyê de. Lê çîroka xwebdestfenedanê ye ji bo dagîrkerên Kurdistanê. Ewa di wê zîndanê de çêbûy çîroka pêkvebûna hemû miletê Kurd e. Li Silêmaniyê, Hewlêrê û Duhokê û Kerkûkê û hemû deverên dî. Çîrokeke ku tê de Kurd hemû yek in. Kurd wekû miletek li vê deverê miletekî herî resan e. Kurd çi deverê dî nehatîne. Bo vê devera ku niha em dêjînê Kurdistan berê Mezopotamiya bû yan her navekî dî hebûye. Kurd miletekî resanên vê menteqê ne. Xwîna wan û hestê wan û amanca wan yek e. Wekî em di wê filmî de dibînin, carekî dî yek çarenûsiya me, yek miletbûna me carekî dî gelek rûhin derd dikevît. û dîsa jî ew
هەفچارە نووسیا مە دیگەل ملەتێن دیک و توێ منتیقێ ژیاینە دیسانژی ئەڤژی دەردکەویت چیرۆکە کەسێکی کریستیان ژیان دبینین دوێ فیلمیدا کە چاوە وەفاداریەک لە هەمبەری کاک عەبدولواحیدی نواندیە. زۆر سوپاس بۆ هاتناوە هیویدارین ئەو بەڵگە فیلمە وە بکەت و ئەم کاک عەبدولواحیدی و هەموو کاک عەبدولواحیدێن دیکە لێ دەڤەرێ هەموو کوردستانی باش بناسین و ئەم قەدرێوان بگرین. زۆر سوپاس.